du than tur dang kei hian kanei lova ichuan pulal duma respondent hi Mizoram Legislative Assembly member ani na chu tuna tengin alo top ta Constitution of India article jasum kwa sakros pathumna angin athut mun asit po aruak ta ani clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai kabuk chawa mahun lo omzel tura pathian mal som na le ompuina in chanzel thinan du sang na sang ber kahlan chewani ole voin hi meni som pathum sang ni le som ni paruk ania tun tum kan topika chuan voin ni thlenga zoram mi puitam takin an la soi fo thin tin kema channel nge ya po comment section lama request ka mu fo ronti chua katum dona chu tuna kan chief minister nilai pulal du oma MLA anilaya Anti-defection law tia MLA som pani lain an hek na tele chu an hek na chu khati hunlaya Mizoram Legislative Assembly Speaker pularin lian sailawin alo pom dante a hek tulam MLA thu soi chen khatte tin an hek tak pulal du oma thu soi tele a chul dang kan thlirin kan ngai kha ho donani amma sabera chuan a hek tulam MLA te thu soi kan ngai kha anga ti chuan thutluk na siam tu speaker le pu du oma thu soi te chutiang zelin ain dot danin kan ngai kha chhomai donani Mizoram historia ama support tu thil lo thenga hoidinga te po tianga press bi te na in hungai tai lung chiat thak jong ko lung chiat thak khop maya tin ei MLA hi som pani tuna karan ko na tur chan dan jom lo wang le palju da wanga anti-defection no manga disqualify tur thlen tu te jinga mi kan nia danin ti mai sela rorel sela keini pon va ban theina mo kan nei lo kan thu tiam lak nia mi pui mo om veka dan pui vong him tur te ramdana rinum taka thok tura thu tiam lak kan nia chu wangin voinia kan thil ti me ka po hi chu bi kai noi zel ni ti bin lo hiat sak ma saula tin kan soi du chu tun thil ron in chang na tak hi chu Amah movement le chang rol po lo kan lo ngai in party an din tak wa ania party July ni thum sang ni som pakwa din ani ma jong ha ne tiang issue om hok lo ni chuan kan speaker pon Zoram People's Movement Legislature Party na pom de kan ni kha nakina kai mele pui jom tak ten lo soi fia zo kanga amai ro chu party ni ta ga khan Mizoram chung le Mizoram po da changin hei chu da da ka diglo ni ti hi kandong ani chuan speaker te po kan khil khia ni Mizoram rural na aza om theina leng lo tan aban rum lam chu kan ril ru la ngai to lo amar chu speaker pon house thiang lim na zaum na vong him tu nen akwa tu na zet pia MLA te hi a vau zo ma ti loin sim khuranga ni hei dana hian tin a khil ti po kan lo the zela ta chuan
in ban rum du ni la party din tir tang khan ma lak dai thei to ni amaro chu huna local zela ti lo thei lo min siam tu chu ama pulal du ma kan MLA zaum takhi ni min chau chu ka ni ti tai la trong kam moi tak chun lo mai the atak tak ania ti khan ke ni po dan thiam kan ni lo wa chu vai dan khami te min phil le intellectual in min phila kha kan soi chong ve zela kan soi nei rei to ni kuma tangin amai ro chu huna local zela hei chu dana tang ai ditheuin a thei ani danan an zom lonin bo cheni an ti lai khan ogas niriat warlai ni ron chu kha khanin hetiarin kan lo chia ka tak bai ni hei hian MLA le party dang MLA te pon ni garing dan vong him du tu zong chu kan thin lunga khei ta zak mai ni Anti-defection law min phur lo ti hi pulal du man warlai ni niriat ta ron soi ni ta ni cho na ma ke ni pona a khan ba kan chui pon ni lo min phil ho in a bo chen lian tia kha he thia ron then hian kan ngai tu na ron zul ta ta tang chuan da na bo chi chi em tia kha ke ni dan thiam lo thleng te pon kan lo chia ri hei a dan ringot po hi kan download na sa khop ba ya I pakhat chia India rama parliamentary research PRS ila atia hi kan chia ranga a khil chia vele na hei ta hian in internet a po om vek anga in ta hian in disqualified thei bina hian if an independent candidate join a party after election tin chiang takina zia kani chuan he tilaya a dan lam tu dan thiam kan lo ka khil fia don lowa leime ni na kan lo chiar ve chin ani ka soi don ni ta chu kan an hian dan ni chiang takina kal ni in kan kia ni chu vai dan thiam ho ne na ri fari kan na ni kan ro rel ne na zom nan tia kha kan ron ti chan chu ani mai ha hoi na hian chu an soi du ve lai ber chu tu na ta khiang kan MLA zaum tak pu du a hi khoi zar bera nge afu o ti hi toi te han soi ve mai ta du ania kan sia tangin zoram mi puiten ZPM dia kan sia ta khachu ni som panga thale sang ni le som pasaria khan Paul Pathum Mizoram People's Conference te Zoram Nationalist Party tele Zoram Exodus Movement Intel Content Paul Thiat Kherlova tho ho na thu thung an si atang khan ania e chu van tlang in kam sevekin keringa kum sang ne le som pariat MLA in han chu khan Zoram People Movement I ming puin ma ni party le Paul ta pot Thiat Kherlo khan in han na kha huang chung a khan tho ho na tang rual Paul in he in han na hi an chu ta kha ania chu chuan sang ne le som pariat in han ma jong kha chuan ZPM hian ECI noya party din tura thutuk na an nei thu zoram mi puiten kan fellow chu ti chuan tang rual Paul ZPM dia kan se ta khachu tuna party nilovin movement ania adu thozol phei chuan ko than hi kan unit ani mai tin unit te po nuai bo tumna arina sale ni kha kan la serengin karinga ti chuan tang rual Paul ZPM om ta phota chumi no chuan chumi pu do ma hi independent MLA ding ne ma sela Zoram People's Movement tang rual Paul khan tho na nuaya adina wangin chu ta tanga thantin ani awang chuan an tho ho na huang chunga om chung zong kha chuan dan akal lovani speaker point dan angin tho ho na nuaya hian MLA te chu Assembly House Zoram People's Movement Legislative Party anga an tho howa an thut kha a phal sakani kha rei tak chung kumhi chuang zet alo thut amek ani hi chu tilai chuan thil pakhat thil lo piang alo umta ni thum thasari sang ne le som pakwa atangin ZPM chu Election Commission of India in party pakhat anga apomta ka wangin chu alekha po ECI lekha number F songa paru oblique somthum le pakwa sang ne la som pakwa PPS 1 oblique paru bial paru niriat July sang ne le som pakwa khan mutein a omanga dan angin Assembly House Zoram People Movement Legislative Party ming ku zel chungin an omkha arem talova chumi wang chuan an ming he Zoram People's Movement ni to lovin Zo People Movement Legislative Party along ni ta an maniro ani alam to hi chu
ain anga an mani nge point ZPM dia lamani theina turata he zo people movement legislative party ming hi phua da anita a movement anga in thanna an thohona tang rual pol chu party atha alo nita ani he thohona huanga hian atel party te Mizoram People's Conference MPC kan ti mai te chuanin an party theta telve an du tak lo awang khan an in la sang ta nge a hi an thu chua ni somni pali September sam ni le somni an thu chua para pani na po khan chiang takin alangani chuta an thu chua chu ZPM tang rual pol din ani khan pol le party thiat kher lo watu te po tel theina tura din ani khatilaya tho ho na ZPM kha political party a siam tura buat sai ani lo sim sima congress ne lo MLA ne lo sarkar thar den tura pol le party sang ten mani party le pol thiat kher lo wa tho ho na ta na siamani party le pol ai o ten ming kan sai vekani ZPM tang rual pol MLA candidate te point independent ticket vekin an contest ani MPC tin thu chua an siam ani ke chuang thil chiang ta chu ZNP mi le sa engamo zat point ZPM atel lovin ZNP alodin thar le ta an soita ka tanga a khai khom na ke mai la thil chiang lo om ta chu ZPM tang rual pol le ZPM party he thil rang dai thil in anglo ania azar ain anglo ani ke chuan zoram mi puin kan lo se ta tan chuan ZPM hian mel pathum lang angin alo om theita pakhatna chuan zoram people's movement tang rual pol ania adang le chuan zoram people movement party ania adang le chuan zo people movement legislative party ZPM di tho akha hil pathum ming pathum thuang thum angin akal theita ani chuta chuan kan MLA sa om tak pudu angai po hi tuna hi chuan ZPM party ni athil ti kong tin re nga po alom lu tu bera apusa bera alo tangta a independent ni nakha a lokta ani berlomi chuwang chuan danin asoi angin dan noya he ram ro rel na hi akala zo ram ro rel na sang ber le ro rel na sim po dan noya him takakan kal thina turin he hoina dan lekko tura speaker ne na kan thu thlen hi alo ngai ta ania he petition hi ni somni le patni oga sangni le somnia khan speaker zom tak ne na kan thelu ta he anti-defection law manga petition kan thelu hi member of parliaments MP te ta na ni chuan a member of parliament sina thelu theya chawina thelu theya tin state government ta chuan MLA te le legislator te chawin an thelu theni wangin party mi te po a thelu tu om ang tak tak te kan legal cell te po kan nei theva party tin legal cell te kan nei chung te ti om tak po chu ania amai ro chu tun truma MLA te kherit he petition kan thelu na chana hi danin MLA te chau thelu thei atia wangin he hi thelu kan ni ti hi ama saberin kan soile du po kani kan member saum tak pulal du om po khan press conference khan asoya Jagjit Singha pinga Supreme Court verdict lo chuak Supreme Court thutluk na lo chuak ta hi ama Jagjit Singha hi independent MLA pon ni lova chuwang chuan hei hi keima nen khan kai pol thei ni lo la kop thei ni lo atia amaro chu ngun taka kanen chuan he Supreme Court order hi Jagjit Singha pingin alo chuaka ma se independent MLA le MLA dang zong an man trom thei turin hei hi ron chuaka ni ti sia turnia Supreme Court hian alo ngai thu tak ble me he anti-defection law hi achat na chu mi pui ten an than lal te chung changa ro rel na thila ni wangin a serious maya bench pathum mangin ti felani thina bench pakhat na chu division bench an ti hei hi normal proceedings kan han ti ho thil a pa ngai ho petition pa ngai lut ho
writ petition kan ti te high court atanga appeal lu tang ho chi te hi an lo khoi thina apa ni na chu full bench an tia chu da chuan thil dang lambi thil special big thil bi khatiang ho kha an lo khoi thina tuna anti-defection law kan ti MLA te disqualification ko hi full bench hian angai tuani chu ta chuan chief country again supreme court lalber hi chief justice of India ania hemi case bi kher an ngai tu a phi chuan chief justice of India telin judge pat ni dang ne hemi full bench hi pathum an thu thina pathum hi full bench ti nia chumi chuan tuna kan case kan an soita Haryana case ko hi aron ngai tu tlat mai ni adot lia chuan constitution bench an tia ta chuan mi panga ayatam mi panga chin panga ayatam an thu thina Jamjit Singh kha independent ni lovin party nei ania ma se Amah mingin kha court order kha alo chuaka a court order po chu hei hi ani nge ya hei ta hian chiang takin aron tar langa chu tuna puduama case chungchanga po hian kan tran chan tu kha ania para 2 clause 2 a khan an elected member of a house who has been elected as such otherwise then as a candidate set up by any political party shall be disqualified elayan chong kampoi model he danina man peju shall be ti mangani chu ati turani ti nia maybe ati ti se thang ti ponatilo MLA tu po independent po party nei po in thanna angaya party nilowa atanga zom chuan shall be disqualified adiani paiturani disqualified to tinani disqualified for being a member of the house if he joins any political party after such election ini a Supreme Court order hian ti hian ron soi tapokani mi in party ka zom lo ti thua hian hei hi extreme view patni clear na view patni a om theya pakhat na chu mi in party formal taka azomin entinan membership fee pay in ani lopon form fill up ngai te a fill up in ani lopon party office a in lom lu tirin chu formal taka in lom lu na hi he party zom ti a hian a soifia tu pakhat ania atia adot le chu tiang ni lovin formal lem lo po in fee po pe lo se in lom lu tir lo se form po fill up lo ma se athil ti le atsevelin party danga khan akalani ti alang tir chuan chuda chon trong kamaron mangkhera infar ti mangani infar ti chu chuidon phei turin ache chuan chu po chu azom ti atan achiang to kani ti asoyani chu wangzon ku duama case po hian fee kha ava pelo ani po in ha a party thara khan fee ava pelo ani po in achezia khan party officer mi alom luta tin akalna pianga thalai ho te hena po alom lu ni koin kalo lom lu ta cheu ti tong kam te amana wangin a inference chuidon thein a om to wangin a independent ni na kha akal san to ani ati thei wangin hemia hian chiang takin pudu ma hian party dang azom to ni atira mi puin an thlan lal na mun ni lo atangin mun danga party azom to ni affiliated party dang azom to ni ti hi alang chiang em wangin chu Supreme Court hian hei tai nei chiang te garon chin chia eta hian extreme views aron soya khan pakhat chu formal takin member boni te pakhat le chu formal lem lo court member ni thei tho atiani chu wangson atsesia in mi in atsesia na ti lan chian chuan chu member ani na tan kha party mi le sa ni na tang khan atling to ti na ni thutluk na hi a eng zong point siam do ni la thutluk na siam nuam lo tak ani ve do na ni ma se ka ko wa atamiau sia ka thuna ena jirmiau sia wangin katilo thailo don ani ni somni le pani le ni somni le pali September sang ni le somni khan house member zom tak som pani te engineer h lal jirliana ularin sang aral te u silal mon puya
pu zo than tluanga Dr. F lalun moya pu el thang moya Dr. ZR thiam sanga pu ram than moya Dr. Valner than puya pu HB Exava pu lomo matau chong le Dr. K Pachunga 10 members tak lol do malaka petition speaker ne ran thelu ta petition te hi zirchian examine anin danang taka thelu ni wangin pommonia member som pani te hian an petition a hian pulol do machu independent MLA ni chung sia a chet vel na le a thil ti khang ate independent anina akal sanin political party ZPM azomani ti chiang takin atilang ani anti ani ZPM party hi nithum thasari sang ni le som pokwa tangin election commission of India in political party atan an research ani anti ani independent MLA in hetiang taka political party in nam noile a in manghi independent MLA ti turan nilova an riat hu an soyani formalities zom kim vek lovin enrollment fee te pelovin le party ming pe in register kherlo ma se Supreme Court in independent MLA 10 political party and zom chungchang case alo ngai tu to na Jagjit Singh versus State of Haryana and others sangile paruk chungchanga thutluk na alo siam to en chungin pulol do ma thil ti le chetvel na rang te wang hian para 2 sub clause 2 of the 10th schedule of the Constitution of India in a soyangin Mizoram Legislative Assembly member in atanga disqualified turin speaker hena petition athuin ang tlang vek an theluta supporting document enge mozat an thelu telbok ani petition thelu tu te hian an thelu ma in an thu thelu chara an chien to satisfy wanga petition te hi thelu ni in kangaya kapom tani hetiagi thilom dan ani wangin member zom tak pulo doman petition dismiss a kalpuizel lo tur min ngan chu pom saklovin khesi ka kalpuizel ta bok ani member zom da pulo do machuan petitioner 10 Supreme Court case an soilan Jagjit Singh versus the State of Haryana chu Jagjit Singh hi independent candidate nilovin recognized party Nationalist Congress Party ticket thantlin nin anua Indian National Congress Party azoma wang disqualify ania ama case nen inana neilo nin ain soibok ane hetiang hian soifia izok ila a case ping hi Jagjit Singh versus the State of Haryana ti ngot nilovin Jagjit Singh versus the State of Haryana in others ti ane Jagjit Singh ming hi lisa amasak awangin a case minga hian Jagjit Singh versus the State of Haryana and others ti ani mai chaw ani Jagjit Singh versus the State of Haryana ti ringot ziale soyani hian Jagjit Singh hi independent MLA ani love tin an soi pha a mithen khaten hetianga thudik chanwe manga thil soi hi athalo leni alongai thatu le lo chiar tu te ngaidam diklowa thlen tir thei boka speaker te he dan anga dan mang assembly ro re la kalpui tur kan nia tu te thu soyemo pressure le influence na awanga ro re la kalpui thei anilova assembly secretary adin documents akol tengun taga jirchian nuwa pulal do machu independent MLA ani ti le independent member ani sin political party pakhat ZPM chu thule thil tia zomin anjinga atela active takin chu political party tan chuan thuk dakin ain mangti hi thudik ania hei ama paina pomani aphalawani independent MLA 10 political party anzoma wanga Haryana Legislative Assembly Speaker in disqualify wanga Supreme Court unusual ko na thuwa Supreme Court chuan ni som le pakhat thasom pani sang ni le parukhan judgment ati chuaka chuta chuan political party zum ti hian
formal takin enrollment fee emo pea vazom kherlam ni lovin independent candidate than member ten an independent character an ni phung an kalsan em ti chu te na ber tur ni tin Supreme Court in an thu chu alo nol to ani point rang ka soitak te tang hian respondent members om takpulol do mahi independent MLA ani a chianga amaro chu athu soile chelve la rang ate independent character kalsarin political party azom ti achianga para 2 subclause 2 of the 10th schedule of the Constitution of India a hetiang hian ziak ani asap kan chiar lenga an elected member of a house who has been elected as such otherwise done as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after such election. Hey, mi zo tong in kan cheer lenga political party candidate nilo tu po member thantin ani nuwa eng political party po azomani chuan member ani natanga bandir ngai turani tiene hediang thilom dan ani awangin respondent ulol doma member zom tak independent MLA hian independent character kalsarin political party Zoram People's Movement ZPM party hiya zomai ti hi kapum dan anita ni kan khiat la nangin India rama chuan ko sang ber Supreme Court thurem chu dan anga pom aniya petitioner 10 antlo chan ber Jagjit Singh versus State of Haryana and others whom sang hele paruk chungsa Supreme Court full bench Chief Justice of India Mevin akai khroina thunwaya akai khroin nuaya thurem na anlo siam to chu danang takarorel decision siamni theinan ka be chan lo thailo tani thutluk na siam chu he tak chungin kati alo ngai ta ani order hi kan chiarange order tuna hian achunga thurelle thutluk na te be charin du than turdang kei hian kanei lova dan puin kachunga mo phurna lian tak alo da angin respondent independent candidate eng political party main candidate atana an chop chuani lo hian thlantinani nuwa ama ngein apomin apuanangin Zoram People's Movement Party chu ni sompakwa thariat sang ni sompakwa zomin le hemin huwa ache dan le akhosak zui dan te wangin achunga Constitution of India 10 schedule para 2 subclause 2 chu ama bantir turin man alungai ta ani petition ten an petition thelu chu ti lotlin alo ni ta pichuan respondent chu Mizoram Legislative Assembly member anina hlisak alo ni ta ani tuna hian Constitution of India 10 schedule paragraph parukna le chumi nuaya dan siam Mizoram Legislative Assembly disqualification on ground of defection rules sangha jagwa somre le pasari ten thunei na min pek angin kei larin le sailo Speaker Mizoram Legislative Assembly hian ulal doma respondent he achunga soitak te be chanin schedule somna para 2 subclause 2 agin Mizoram Legislative Assembly member ni na atangin banti ani ti he kapuang ani ichuan pulal doma respondent he Mizoram Legislative Assembly member ni na chu tuna tengin alo top ta Constitution of India article zasum kwa subclause pathumna angin athut mun asit po arwak ta ani
The members of Mizoram Legislative Assembly disqualification on ground of defection rules. Sang kadua sumriat pasari noya rule 18 asoyanga malagzui nero se lalin lira silo speaker Mizoram Legislative Assembly. Aizol date ni somnile pasari kasom pakat sang nile somni ini tulol duoma member song takhin 26 Serchip SD constituency atanga independent MLA Kantlin Chinchu Kankilakha Mizoram Legislative Assembly member ni nachu tundarang hian leisak disqualified anita tilo thei ani silwa kachungat lak miao wangin redak chungin kasain ta ani ole kamichin kha anti-defection law ma chuan tu tele alo pom sak tu thu le hla chu anita keni chuan kan soi thui ve du lovanga amairo chu YouTube guidelines zom lo hlawom thina wangin hetia akara in zeruk ve zau hi atul thinani ti kha milo hriat sakula milo hrathiam donania engponi se soi to angin a history kan hreveka khati hunlaya zoram pumpuya nule patam takta thinlung titliak tu tun hun thlenga an la soiban theilo ania wangin kan hantinon le thuak ania an soizong zong kan da don chuan a thuidon sia chu wangin atoi theiangin kan da ani ole tuna chuan a changtu pa ber puduoma kan som donanga engtin nge khati hunlai khan a soive ti kha ilongai khale ang u Ambasayin Anti-defection Act kan ti enge ni ti kha an soi photila Sokar angel nge theinan khatsang tu defector tena anma ni thlang tu phatsana party danga minister tele ham thatna dang andon don awanga pol dang anzwan thin ti rena na ansiam ania Anti-defection Act na atumber chu mani thlang tu te phatsan ching rem ani chu atum mania Prime Minister Rajiv Gandhi yan Parliament abil aron puluta MP kanilai niya pastu tezinga katilve nge a chuta chuan objection reasons antia bill pulu reng hian an pulu chan an ziak thina chuta pochiang takain ziak chu ma ni thlang tu mi pui te phatsana an ma ni thlang tu nilo party zom thin tu te hremna ani ti chuan MLA Plum petitioner te zompani tele kan speaker ina duna judgment order ahan puan chua an transgender kha Jagjit Singh ale midang pangate kes khania kata khan pahni kachu political party a official candidate te ania an mani thangting tu nilo party an zamawangin disqualify ania midang pali takha independent diktak kaini yang nilo party na candidate nilo mani thuading veringop independent member pali ania so mi de chuan mani thlang tu te phatsanin political party an zoma Indian National Congress an lu thani so wanson defector diktak uire diktak ania wangin Supreme Court khan aban tir ta ni khang independent tak te le kaini party adin registration lati filman lo awanga technical independent ading te hite kin thei kan nilawa kan speaker ina atlo chan kha tlo chan tla aum lovani ten independent candidate ani ti apoma ma nge in ti kha voi ni voi thumlai asoya trong kam le ziakin independent candidate kani lo zia lir hi amma akasoi chuni registration kan lati filman lo awan chawin lo thei lovin kan dinga amaro chuma ni thua independent tak te anga pong podin pakhat ma kanom lo kan vai khan somthum pariat candidate ka ZPM official candidate te kan ni a ZPM nomination committee ina athlan te kan ni a symbol thumun kan hanga flag thumun manifesto thumun office thumun atang veka in than kha fight kan ni a independent tak ten common symbol an mangai lo common flag pon mangai lo kan fethewani registration ti film man ma a in than alo om hian
Anti-defection low party chuan independent in an chu thina chung chu tam tak India rama hian Amah MNF tengei an ron hona in than masak bra pulau de nga hovin ML som ni le pali de kha ke ni ang chia independent than thin te an ni mase mi zong in independent tak tak an ni lo MNF an ni ti kan fereng pulau de nga hi independent than thin ani MNF zom tin kan hek velo ZD te point chu tian chuan an tia kan hek lo MNF di te point chu tian chuan an tia kan hek lo kan rama po om to thina ni so wang chuan registration ka September tha dai election commissioner kan zuk the lu to a chu po chu speaker ma chiang takin ka soya ten party pakhata om tumna thu kan ti thu kan minute copy po pa ni speaker ne na hian ka the lu ta asoi lang lovani kay po ZNP president kaniya recognized party symbol nei ania chu ZNP ticket chuan voi ni thantin kanito a min hek tu te soi anga party po nilo kan rol om khom mai tur khani ila recognized party ni har de lu ne recognized party ten eng ti kong mai chu tiang mi om khom mai maya kan party kan surrender phalo chu tiang chu kan nia independent tak tak nen te khin chi kan ni lawa ten India rama hian ke ni ang political party ina candidate registration lati filman lo awanga technical tila independent chu te hian hek na anto kan la khami alova court case on ko kan khami alova min hek tu tele kan speaker nei po hian soi tu pakhat ma an felovani achan chu independent tak tak kan nilo party kan ni ti hi mi puite nan fela wangin in hek tina antin ngai lova chu mi te ti ngai lo chu MNF hian atita a anmani ngai poinan lo ti to nu khakan ti ve amin hek ta bi kani ten ZPM kandin tirnale kandin dan song song po a constitution song song tene speaker ne na hian ka thelut vek ani chu wang chuan independent tak tak angin min treat luita atlan sanatan zaksit singa terwala independent pali independent tak tak tenen khan palakhata min khai luita ama poin apoma ati kha adik loba vai khat ma independent tak tak kani thui kapong lo trong kam point zia point registration kan ti man lo awang maya din kan ni so wang chuan ma ni thlang tu jing tu te phat sana pol danga lut frem na dan hi ka chunga lek chi ani lofa min thlang thing tu ZPM ma hian ri nom takin voin thlang hian kala omani ka om zel don bok ani so defector ani thailo re na ten schedule in atum hi anilo frim ti hi kasoi du boka so wang chuan dan lam thil ni lovin hemin ban na hi politic thil ania political vendetta politica phubal na liau phubalak na liau ania chu rem chang la in noksak min tia wangin politic thil takin annora chu speaker hian lo zo min paita ani kasoi le du chu MP kanina tang khan pai masak ber kani to boka kha ren na le muan na wang ani MLA fly to ten independent and swal to low de ka chiang taka hetu kani amaro chu an ho te ro chu an independent kan la swal tak tak emotia antia atakin ang martra atakin mi puin kan la tuara chumi tirenan chuan pulau de ngane na in rem na palai na tok turin prime minister Indira Gandhi min som bangin katna kalsana ka chotlen ka leipua chu rem na norangan chuan ka MP ni na po paisak kania kalau ti ve chun te takte chu MZP ten min fiat puin ban kuma khan rem na nia sunrise lam mo la joy mo na temin la na kalom kom mai rem na ka kanram le nam tan ani rualin voinia kanemene mi puite tan hiane voinia kan chief minister ngei tan hiane ni engwai nge mi mut angin kumlai zo la tuit takin thamwa takin amut thei engwai nge choi do ka na thamwa takin cho akil thei voina hian kan chief minister hian chumi atan chuan keini chung kwa hian kan tuaresin kani na zong song pai sak kania kumtam tak kan re thei puyani papakatin klasik khogotin rule ame khong to su alai na ta meiluma ahem nunga ama achukta tiang che khan arakan khogotin
abe lum tur kha me luma kan hem nunga voine he min chuk ta ni chu thil omzia ania kan speaker chunga hian amimal chunga hian lungoi lo nai mak kan nei lo wa kan pa ti mi pui pen kan chu mi kan speaker he mo pu lo turin ka ngen du'a kan mi zo paten atir tuina tir chuan saphua kon kui mai ni an tiang khan voina hian saphua atang ani maya party pressure ado zo lova thudik din puyai chuan kaisara thian ni athanta zo ani maya achung ril tharau nun ero chu a ha thak motin karinga kalainat em zo ka ani chunga hian riru thalo emma kan pulo ti kha ka soidu bokani ten he thil kan don sondan hi atir te atang khan kan ho tu ten ke ni chu kal bung thar party kan nia ram ruisia bom ti puate motor hal te lim hal tiang chi tiang thil thalo kan ti ve tur ani lo ti in he tu kan riat ve le khan helai muna ngeian o tu kal khom ka thian ne na kan tong trai ru le wena te po khan kan lungoi lo na moi takin kan thalai te nan lan tira kan thalai te ke tp fwai tu lo ni thin tong trai mi rilo film tha ania buaina siam chi kan ni velo ti chuan atopa hilaya demonstration an nei zong song te pathian ma an tong trai ru le bokan so bang chuan pathian kuda kan da ma kan sarkar po thamon takin lawng ro se kan speaker security po an pek bel ti country a lo lau thong su se pek bel ngai lo ek tin na kan ti don anai ro chu hei chu zoram mi pui ma hian kan thenanga mi pui ko tin alarel ve mai tura kan ngai ani chu kan din nun ania lali suan na nei lo in de ro se atiam do khan ke ni po thafam kim kan ni bi lo wa tin lo na nei vek tho kan ni a chu bang chuan heng thila hian dam takin kan tuara kan dong songa pathian hena kan kun pui mai jok do ni zoram mi pui jong song min du sak tu le lai na tu te song song le zpm member jong song te po chu tianga riru tong trai na ne na he thil hi lo ma chon mai turin boy me le har san mai ma siam lo turin ka ngen du ani he thil hi ke mani chung ko tan chuan torna ani lo thei lo wa kan ko sak te po a har chat pha nge yang ama ro chu tiang hi kan lo ton tlang sing to a chu bang chuan riom kan ti lo wa ma ro chu kan chung kum mal ta na tor na hi zoram tan le kan party tan hian mal som nei thupa achang me ani vena hian laina tu tran tu kan nga ha chau zela tren kat te point minon masesa kan ram politician zinga sang ka ngei ber inia tu na chuan thai to pin in kai za kan non veng to don te an ron tia MLA nge te point anon ti thluak lom ani chu wangin ei hi kan party tan mal som na ani do na MLA hi an mani tham ka ma nge an ok mek ani sap tangin jumping from frying pan to fire antia tirbel sa tanga zuang thai mei puya anin rodom ni in kafia zpm hi min campaign saka voina yan choi sanin kanom mek zo ni in country kalom le zan hun thim man man thin zan hun eng thin RC symbol hi alia manga zoram yan khobar oi em noi tak kalphung thar pui sarkar abu na tura sunglamin man ramin pe ka kan ngai bia zoram mi puitan kan be zel don ani adol le chuan gabiao set chip mi puite kalainat em tunai chuan a fasha ang de te pin an lo ngai palam ti ka lawa amaro chu ka ka te ka kut te ka ke te hi disqualified tel anilo ka kut ka ke ka theina zong song hi serchi bial tan yang kamang zui zel don ani thana min phum antuma kanemene unau ten tuma point mi phum tumi antam to tian zara kan lo thau vele zel thin voina po yan e thana tang yan thole na thil ti theina ne hilai bial ki ading chuak le don ani ti hi ka soi duwa so bangin serchi mi puita ka cha du chu tu ma lo thapang su MLA kan yemo ni lo mo intan ka ding sel don by election te po alo om le nga
pathian le inzara bial kan len kol ho le ang ti hi be sei tlat chumin malam lo thlir jok turin ka cha du ani ato ba chuan long thu ka sei du a mande wa khan kan chief minister hui pulal than holan katlawang aron hawa waina hian chunga long thu ka soinon le du a ten min trong trai sak tu ke ma mal le kan party min trong trai sak tu an thanem le a nizam te khan lai wara trong trai pol te an lo oma to kin zinga te po biakin then khara chuan zing trong trai a an lo tho hial ani ti te kan fria a min lai na tu te song song le ZPM min du sak tu te song song min tran tu te song song chunga yang long thu ti tak zetin kan soya un lo kan le sel tura min lo supporta min lo trong trai pui sel turin kan en du bok ani lo me Treasury bench lama member te po kim takin rural in local thea kalom puya mema tin Congress legislature party te po kim takin an local thea BJP single member po lokara kini roi chu kan kim ve talawani ako har thak de ulek arpui no shuai apui mu inalak sak khika inchan dewa Poni sengin kan chan to kan ya kan vui lawa iro re lan ya kan complain mi lawa amaro su thil dikhi kan she du kan she du lo nge kan she lo tak tak sanga ja ko somriat le paruka MLA in thana oma ta chon independent MLA somni pali an thingani independent MLA somni pali ta chon in sarkar na po an siam ani eng sarkar nge kan siam an siam kan ti chon MNF sarkar ka pulal de nga howin an siam ani result declare na chon voi ni theng pon record en wala MNF ti aum lo reng reng independent MLA ti fikan ni ma se khovel in chanchin bul media zong zong in ke ni thleng in MNF ministry ni ti kan pom fekani hek tu an om lo tuna chon hek tu an om ta ni chu su dang lam na ni mai saka za kwa som kwale pathuma chu tiang bok chu oma MZD ZD kha kan nia so the trunk chuan in la chuakin MZD kan india registration team hana nilawa so ta chuan election kha independent in kan fight independent MLA te kan ni ma se MZD ti recognize ka chanchin bo chon kan ni thawani chu wangin tun sang ni sompariat in thana po khan ZPM in nomination committee asiama ti chuan athan chuate noma an campaign puya Speaker iro rel na vui don ani chuanin hundanga khan privilege ati po lamai sela thalo mo iro rel na khan aring tok lo chatina ania Speaker kan ring tok em che ran thrit thavese male i phal na in mo alo mo me Speaker ma se hei kan dara hirin ramtana thaber ni lem lo tur thil hui phor kha kan o ramtana thaber to tu chu ni ve shim shimang thil hui kha angai lo ti ne kan dar hello siam ke ne le ekpo ni se ne Speaker ama incident zong zong akhan hek tu anom lo tu na hian hek tu anom chu sa dang lam na chia chu ni chu wangin hetiang incident hi thengle to lo se Mizoram political history atan po anga inom lowa chu wangin thengil toila khalai kha chu to ke uman bo che to lo tur ne mai ole Kan se to kha tu na hian pathian ma tong kai rel na lei torin dei bot sai do na chu ZPM akan vice president uke saptanan mi kai thua yang a izir tir sa pe bilal pa
ole thil pakhat chau kan soyange MNF hian anma ni lo ni to na hi an du lo em zel mai hi lem chan na dik takani an lo lem em mai hi an sul nu Chhuikir hian a chiang thin ngot mai pudu oma chanang hi an chunga tlaveta sila eng tiang an sain nge kong an zonga total ban hial an hoi hotang o ti teril ruwa oma lem le lu tu khichuan politics hi I khel lul lowang u atlo lo zia kan hrechiang zel don ani hi ole khamichin kha ni mai sila khongai takin comment section lama in mudan ne ngaidam te minota lan sak cheu turin in khongai na kange ne like comment le share te tin mina subscribe lo poi mino subscribe cheu turin in chan puina kangen tak meu ani e